Шубашкарды адыл стадион Чувашин строителізен ятне шүлешіклеме бұлдары спорт объектне пахашиш мар палыртнынжен маларақта туза бәдерешшін. Халлиги ішсен сағырын 5% бұрнышланы. Унды ішкілбе Чувашин пушлығы Олег Николаев палашры. Ига спортзале, ига бассейн, виши тренажер лабамы, хана шурча тада ытыги. Адыл стадион куча манчех улжын забырать. Вон 2,2 метр лаптакра физкультура басы влыхажире плетмеле комплекс, паркатога, футбол уявырначна. Вазенче пархарзах пилекшире яғыншин выхода узылы иртельме булдары. Кележі дырах спорт объектне гибенде 22 тымышыл дара ашта вуегын шерембелік мыжынче тузаба дермеле. Телее адыл стадионын алагызем маларахта ужылма булдарайша. Ебір посаду храмарінде ішіне вғытрагынамар, пағагынамар, тада терлейенлі шіне дизайн мелезембе хитрелінзе візіне пиде лайық латса тузабыны тадақта савандарат, падлақ шағында шинзене пиде қытлы бұлат мажут паспортпа да, тудусы бұлмада шағында келзе қанмадым. Хальги вахатра пор гермененче футбол влямалы уйра харюэш брать. Вазембе барданах тавралыхада хытлада строительзем. Малашне спорткомплекса терлі шайре умордузыне еженмада булдары. Республика Галарум Вали, Юлия Дюкова, Татьяна Молокова, Николай Скворцов.